hano urahazi uje gukora iki mu cyumba cyanjye Naomi Sabe fungura amatwi neza uyu muganga uramuzi urabizi ko ari we muntu wa mbere mwahuye akakubwira ikibazo gihari sibyo mubyibuka kuri ibyo rero nkuruhanye namwishyuye amafaranga menshi cyane ibyo ari kukubwire ubyemere kandi ubikurikize niba uya kumurushya nanjye ndakurushya tubyumvikanyeho Mukabindi ibintu nabyashaka ndakwingenza ufashe nuko uzobukoze sinshaka ko umwana wanje avaye ukuri kose korera Imana mugakorera Imana ndagusabye Dr. Naomi humura mu byo narahiriye ku idarapo ry'igihugu byo kwica abantu ntabwo birimo uretse kubakiza iyo ukaba ubishaka nari kubigukorera ariko ko wumva atadushaka tugomba kujya inama jewe nawe twiga uburyo ki tubikoramo ariko batamenya ko ikazi bamwe nakakoze ibintu ni bibiri musezeranye Doctor ibyo uravuga uri seriye byakweri sinzi impamvu nariko ndakwizera ikintu cya mbere nabanza nkagusaba Geze kuri Dr. Seriye byakuri umwana wanje n'umukuranye ubwira ko utamukuranye inama yose ubwira je turayikora ariko mu by'ukuri umwana wanje nave mu ndo umwana wanje Dr. Shaka cyane ikintu cya mbere musezeranye kandi ntumbeshe muga uri seriye byakweri bicaraho muga sinzi impamvu nariko ndakwizera by'ukuri ntibikwiye kunyizera ariko ngomba ndagusaba ikintu kimwe iri banga uriyaranje uburyo bwose urigumya ikindi naco urugora ugabanya ijwi kuko niko uravuga ngomba kukubwira ikintu dukora je nawe turi babiri turakora ubuzima bw'umwana muga kugumye baga gusa ndarikanya cyane rwose ndacira mu nda ntugire ikibazo ikindi naco kugabanya ijwi ndarinika ndavuga ko ushaka kose nuko muga uko ni sawa sawa kono nta kibazo ariko ubuzima bw'umwana wanje kuri tuburokora nubwo biruko buriya nanje ndakijijwe kandi nubaha Imana ntagomba kuyubahisha no mu kazi kanje nivyo birashika izi serivisi tukazikora kubw'impamvu z'ubuzima ariko kandi tubikorana babyifuza mu gihe utavyifuza rero ntavyo ngomba kugukorera ico caha n'Imana niyo kimbabarira ko nabancumuye kabiri uravyumva ico gukorwa ni ikihe wewe urazana ukuboko ukuruguture neza unyumve dushireho ikimenyetso kigaragaza ko nagutera urushinge ntamuvuze induru nkaho ndi kugutera urushinge bibaza uko akazi kanje mukakora
riserutse hano bizokurikira nyuma ibuye riserutse ntibaricisha isuka burya ibanga n'iryo abantu babiri tumaze kuba bane. Do you understand? Yes. Okay. Nzokwereka ukuntu bizogenda. Maka kamubwire ntugire ikibazo jewe mbere kera nyine umwana barambwira ko ufise impano yo kwakitinga wewe wigirishe kunjonza urushinge nanjye ndaza kwakitinga nk'umuntu hari amafaranga ndagusaba pe nayo nari mfise ariko naruntera umutima ukeya se umuti no ariko ntuzi ko runtera mugabo sana akaboko ni ukujamo ko ariko kose fatiraho kamutse ubwenge okay kora ikintu ugomba gukora si ikindi kwa mundu ubu nyene nkiri hano yes muguramba bagiye muga stop igikurikira ngiye gusohoka nja muri saro guhembesha amafaranga kuko nakoze akazi unkurikire uze nkuje gushwana nkaho nyene uri kubabara ako kantu ntugakureko ivyo ukora byose please ubwo mugafasha uko nyene nyene nze muri salo shwane ndabereka yuko I bamukiye don't know kubikora ni bwiza ukadekona ndababwira ko umuti nagutera udakazi mutere wowe wanyawo ntugire ikibazo cyo ndaza kwakitinga genda cenze inyuma yawe ubu bamukunda gushyiramo kandi bitware mu ntoki kugira ngo babone ko ntigice akazi. yes Uraciye. Ese gahunda uyifashe gute yo kugenda kandi sinuzi gahunda iri aha ngaha reka ngende njye kumedita ndumva nta siko neza oya ngiye ku rusengero gatoya ndahita nza ko hari ikintu kinshishikaye usishijwe n'ikintu byose sheri twatangiranye igikorwa reka turindire ntabwo ndifatanije nawe ni ukuri kw'Imana ni ukuri umutware wanjye Ibisinzi ko mwamfasha mukaza kubita muri pubere canke nkabijana. wabijyanye ko ari byo byiza ahubwo se ko watinze ariko mugari ni ukuri sinzi ubwo kwatewe umwana wanjye umwana nyine ndamwiririye sinzi ikintu cyamubayeho ku buryo akora ikosa nkaririye Ya bibaho uri nk'umuvyeyi nyene ugomba kwakira ibintu byose kuko haryo iyo uvyaye muri bizokurikira rero muri bimwe habaho vyiza na bibi ubwo ni bibi bamwe hama cyuko natevye yangoye nyene ariko nyene twe tuba dufise ukuntu kwacu kuri professionnel tuganiriza umuntu wari we wese namuganirije ndamwumvisha neza ibigiye kuba hama aravyumva ndabikora kuko nta yandi mahitamo narafise kandi nanje nta yandi mahitamo narifise twabikoze ubwo rero nibwe murindire nyuma y'iminsi 3 muri iyo minsi 3 si ukuvuga ngo kumusugira 3 ngo niho igikorwa kizoba cabaye ahubwo bizoba vyaheze ubucafu bwose bwamuvuyemwo umukobwa wanyose kuri nkuru ahubwo mugambwira ariko uri inzobere mu kwica no kame aradutabaye none uvuga ngo ni inzobere mu kwicana kubera ahubwo
Shyiramo nimero zawe nyine. Weya amafaranga. Papa, mama, iki cyamunkoreye Imana izokibaza ubuzima bwanyu bwose. Ubu umuntu ncifura nubwo nzobyara uyundi azoza yitwa ubuheta kubera kugira ababyeyi babe nk'amwe nopfuma ndababura. Papa, kubera iki ibintu mubikoze papa? Kubera iki? Nahoyi ndabigendeyemo ngapfa. Murampemukiye ndabanga. Muganga, nta kintu ngiye gupfana n'agasuzuguro. Wowe wigira hano. Mbese uratinya kugaragara imbere y'ababyeyi bawe ukavuga ibigambo nk'ibyo ngibyo? Ubwo burere ni ubwaheye? Nitwe twagutumye ngo ugende ujye gutandariza imbere y'umuhungu? Uyu ni umusaruro w'ibyaha wakoze. Ntabwo ari twagutumye ngo ugende ujye gutandariza imbere y'abahungu. Uri kubyumva neza? Gicucu gusa. Izi ni ingaruka z'icyaha wakoze. Nanjye nirengera, nzanakomeza no kwirengera icyaha maze gukora aka kanya. Isaha iyo ari yose ngenda kenda. Gicucu gusa. Reka nawe wari ubishyigikiye. Ushyigikira igicucu nka kiriya. Soma. Ariko ntabwo mushyigikira. Papa Naomi. Akira nshiramo umubare w'amafaranga. Nimero zirimo. Twumvikane. Operation dukoze igomba kuguma hagati yacu ko turi batatu. Ntabwo igomba kugera hanze. Nuko inifu yageze hanze. Mwebwe muzamwajyanye. Ko ngiye murabizi ko bidashoboka. Sije nawe vuga ngo ratamwibaza muga. Musobona ibintu kuze nyine fast. Wunda akazi kacu nyine akaba akazi kacu. Nakarangije. Hame bijanye no kuja hanze. Ibintu vya mbere badutoza kinyamwuga. Nibanga. Ubwo urashobora gukora akazi nkaka kuko nanje rega vyungarukako. Hame igisigaye reka ngende tuzokomeza tuvugane. Nabisoje. Nabyose. Sibyo? Nabisoje. Papa Naomi oya. Harandi 200 nongeyeho bari kunshinyagurira. Canke mbona no mu mama umenga ntavyishimiye. Kuko utumva risk je mfashe. Uramwishyura rero. Suhingira abayasana se. Kitwumvikanye ibyanjye ubwo yandi arakwishyurira. Okay. Kuko yagaragaje ikinyabupfura gikibyo nanjye ndabyemera. Okay, nta kibazo. Ibintu byagenda neza. Bireke. Yes. Ubwo rero ngiye kugenda. Tuzokomeza tuvugane. Ikibazo kizoba muzompamagara nzohaba. Ariko mwirinde kumurya umutima kugira ngo atagira ibikomere bibiri. Murakoze. Gwera ntakuvuza. Nta oya pe. Mumbabarira sishaka kunyegera. Kubera iki munyegeza mu mana mukigira inama kandi muri amabingira. Umwana wanje mwinshi. Mumenye neza ko igihe cyose muzoba mujyana azobazukira. Abagiriza icyaha mama ababaza impamvu mwamwimye amahirwe yo kubaho. Nawe mwana wanjye. Nanjye ntabwo nabyifuza. Ariko nyine ndi guhanira inyungu z'umuryango. Kandi ngahanira n'icyubahiro cya papa. Ubizi ko papa ari umuntu ukomeye. Nusi umva namuvuguruza. Umwana mwiwe uzabyara uwundi. Ikindi atakabuza ko ngukunda cyane.
ko murankunda hanyuma umuziranenge nawe mwisha ziziki Ngiye ko ndabyumva urababaye ariko tuko isaha n'isaha uzagushimira kuko tubikora ku nyungu zawe none se ndabona byari kugenda gute ushaka ko tuba akabarore ku musozi abantu bose bakatwota ko murankunda hamwe umuziranenge nawe mwisha ziziki ma icyo nubabwira cojo nakoze Nyumve neza ibi turi gukora turi guhana inyungu z'umuryango kandi umuryango wacu nawe urimo kandi nzi neza ko isaha n'isaha uzadushimira ese ukeka ko njyewe ntababaye ese njyewe ndishimiye kubaho mfite umwuzukuru ma kuri lisite y'ababyeyi nanjye ndiko kandi ata mwana mfise kubera ububisha bwanyu ma no mwijuru nzobagiriza kandi sineze no kubababarira no iyi ni neza yawe nta mutima mubi birimo kandi Imana ni nyembabazi ese Imana yo mwijuru aho yicaye irabona nakora iki njyewe nzi kunamba ku cyubahiro cya papa mama ndakubaza ikintu ari papa ni Imana nindakwiye kubaho ma mbabarira ugende ndagusaba sishaka kuvuga nabi sishaka kukubaho ngo ndakubwire nabi kandi uri mubyeyi wanje ma mbabarira ugende nore kwamari rayumu gabatemba cyamunda ayanje nk'umugore ndayashyira Pirate Pila nabitaye sigo ngo ushobora kuva mu gikoni bihanagura nguze kwihanagura misara uyu mumagara utuntu ndi gutunganya hano mu gikoni ubwo rero niyo mpamvu misenza ni ariko nari mbisoje nari cara hasi hasi mabusha icara aho hasi ha mabusha nono kakiyo gikutona gutya n'utu dukoryo turi kubera mw'iyi nzu karame purisi hanyuma usanga utegeze ko ngo uhamagara ngo ngarurire amafaranga ejo wagiye guhaje kutangarurira bira 5,000 se inka yanjye mabuja koko nawe wahashye imihahire y'ubu ngubu kuyizi amafaranga yarashize abe n'amacye asigaye yose ko yari bitawe yarashize ngo iki yarashize mu ya mafaranga yose akoreze kuri kwivugira oya ntabwo ndi amafaranga mu bitabo naguhaye warayamaze ejo yose yarashize wahashye miti naguzemo ikiro cy'amashyaza n'ikiro cy'ibirayi Ibihumbi 5 birarangira byarashize da byarashize reka brage shaka amafaranga agaruye yamirese kandi uzuma kubona koko nagukinisha ko ese kiye ko najya mpaha nyine amashaza sagura nga ikiro cy'ibihumbi 2 ibirayi se 500 ikiro cy'ibirayi ni 500 biba biri igihumbi amashaza ni 2,000 3 demi zasigeze iri ngo wese korayibagiwe ako mabusha nawe mama nawe nta muntu ujya umpeza nawe nukajya ukabya rwose urayazana ntabwo yazana nje ndi kukubwira ko amafaranga yashize niba rero ayo mafaranga yumva yashize sindi burane nawe ngo mvuge ngo pirate gutya na gutya zinga ikintu cyitwe cyawe niba utangiye kuzana amanyanga ameze gutyo ubu utawaza twari ikintu kigaragara gendo zigutuntu twawe witonze umbare amafaranga kugerejemo uyigendere mabusha nawe nugakabye wenda umuntu yakora ari no kuyishyura ariko
si ibihumbi bibiri byo twapfa ntanakura mukazana yankata. ntabwo ari kese uvuga ngo gukata ahubwo ubu turi bumeze gutyo utangiye kujya ubeshya uje ukambwira ati rero mabuja amafaranga ageze gutya na gutya ariko utangiye kumbeshya ngo amafaranga yarashize ugiye sinzi imihahire nakora ariko mukazana yankata sinkavuge ngo uvuge nta soni ubundi ibihumbi bibiri ko nabikoresheje ninde kuvuga ngo ibihumbi bibiri ko nabikoresheje ndimo nica inyota mwebwe mwumva amagambo muri kubivugiraho mwebwe ibihumbi birenga byinshi cyane mwakoresheje mwica umuntu ngiye ko nigeze numva mubivugaho ko muzi kuvuga ku by'umuntu yakoresheje gusa. Kira kibazo cyawe nyine ibi byose uvugira hejuru. Mvugira hejuru sinari wunzamuye nk'uyu musego wumvise kugira bigende. Ariko ubundi urabizi ko giye ubundi turi inshuti. Are we. Cega nka satani ubu nteye agatuma nyine nkwanduranya ariko avuga gakeya. Sibyo? Amafaranga 200 se nta nubwo ari amafaranga menshi rega. Nese. Naho ibintu byo kuvuga ngo narahindutse muri iyi nzu ninde utarahindutse. Twese ko twahindutse. Oya nawe mabuje ubu ndakaje buri. Oya wowe buriya no gukwirukana nivugiraga. Ariko nshatse wanagenda cyangwa nushaka unazenga ugenda. Ariko umuhora mu nkangisha ikintu cyo kunyirukana mviranga nimvira mu Rwanda ntanagenda ari. Mvuga mzi simye ushaka nzinga. Ndakongeza. Nta kintu na kimwe cyabereye muri iyi nzu. Ntazi. Kuva ku mutwe kugera ku musatsi. Icyabereye muri inzu cyose ndakizi. Nta kintu ntazi muri iyi nzu. Niba ushaka ko nzinga imyenda uhora ubinkangisha. Akazi karahari ntago umusore akora umukozi nkawe. Uzi ko twego ngo ndunguka duhumeka hano muri runo rugo. Yabana wamenye wa papa wiwe. Tusagwa ku muka wawe. Urikumva? Nuko se mukamfata gutya. Nkaba gaciye mirega. Urase mama wawe ukoze ko samuko ntaga aguhugura koko. Maneho ibyo bintu. Ntago. Ibyo bintu. Ibyo bikombwira nyine. Sunda bigabanye. Fata ko mbizi nwe ko mbona wahiye ubwo ndabizi ntuzi ubwo nabamera hano ikiko kiba mu iyi nzu ndakizi isahane isafuriya aho umucero ubugeze aho amavuta abageze n'amakuru yanyu yose mbanyazi ari ukuryamo na patoro ari uramukobwa ikibera hano igihumekamo hano n'umubare w'imbeba nshobora kuba nkuzi fata ko mbizi rero ibyo bigutere kunyubana ukamfata ugushaka karamubwiye genda gusimbaza umutima wanjye wose ubundi iki kinwa cyanjye nicyo kiba kintinye ubundi umuntu wanjye ufite ikibazo urancumuza tagucumuza se ariko mu mabuje umbwiye nk'ijambo rirambabaza nge ngo wananyirukana akubundi rekana nagenda byose uzi ngo ntabwo nagenda oya nyine ndekura njya kuzinga imyenda si yanjye nge nagenda ibintu byo kunkangisha ngo ngende se nuko mba ntafite iyonge kiramva mubwiye ngiye ngusabye imbabazi n'umutima wanjye wose erega buriya hari icyo nkumariye ariko hari ikintu mariye sibyo se ugomba kumenya kindi ndakumva iryo banga rirakomeye sibyo sinzi aho wabikuye ariko rirakomeye no ubundi mbwira ubundi ryo muti ubasha iki none wajya wanyuba bite ngutamo ugomba kujya unyuba rero mabuja kuko ubitsa amabanga yanjye nanjye nkabika yayo kandi umaze kumenya ko ntacyo muri iyi nzu nge mba ntazi ikintu nkaseho ntukizi icyari cyo cyose gipfa kuba kikonje ariko ngenda nkwa pe ariko bimira sibyo yahumura ariko twubahane dore umenye ko nzi byinshi bimba bikiye amabanga ngaho ugenda ujye kwa mu rugo ufite ikintu cyose ushaka ndishyura mabuje urakishyura ugishwe uri kwimana fenona ntari mabuje ndakwemera ariko uri ndakwemera rwose mabuje uri mire ndahita nkubwira rwose nta kibazo sawa sawa Mana yanje nakuze ndakubaha kandi ndagukunda ndetse ndagukorera n'umwete wanje wose ariko igihe carageze iminsi nyereka abagenzi b'ukuri n'abatarabukuri ndetse n'ubu iriko inyereka abakozi bawe bagukorera mu majambo bakaguhakanisha ibikorwa bakora ijambo ryawe riravuga ngo tugenda n'ubwenge nk'abana b'inzoka ariko nageze ahantu ndagiye iyo bageze nizera abantu uwari mumeye hamwe
umwanya muto ahinduka mu meilleur Mana nahaweho kundengera wongera urengera umwana ari mu nda Mana yanje kuko nzomwihweza kose nzobona isi nabisi ibyo bifashe kukwizera wenyine by'ukuri Yampaye nka data nawe kuri kurira wabaye iki shawe ndeba nabisinjye gukurisha wabaye iki mbona wiyigunze urimo urarira wenyine hanze wabaye nawe wambwiye ko nawe wambwiye urikurizwa n'iki ndeka ibyanje n'ibyacu none se mpaye nka data se wicaye hanze urimo urarira nta muntu muri kumwe urihebye erega kuvuga bituma umuntu anaruhuka ibibazo byose afite ku mutima nshaka kuba jenyine ndakwinginze umakanya basi nzokubwira ha urirwa umbwira iki se byose ko mbizi ndabizi igitumye wicaye hanga urimo urarira uboroga ndakizi